Mama wakwaba aha GC and page so meeting ede adwoa searchi and then the day the kanya with the ehweme a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ne so ube ya notification and san ni say de betu ya ube nye bi atie anase ube nye bi ahwe ewo GC and page ha eba no Ghana politics ma se ye ka NPP a yenim se NPP ne fapem ejina Ashanti region ena ye ka NDC a yenim se NDC nso ne fapem ejina Volta region na yenim se Ghana ha yeto aba na se omobobo regions ni na NPP nim so omo akachi na se Ashanti region emba ya omo akoma eto omo ye because omo nim se Ashanti region de se eho vote ni ba na je se baabi ewu sanso ena NDC omo nim se omobobo aba na omo nye ni da so na Volta region emba ya eho nso de ne ba na baabi a ewu amomo na NDC omo fapem a eye Volta region ena omo kase omo de nkrata babontin omo se omo kenya ne se eye oman penida da John Dramani Mahama asisi no odi NDC amayoku no enim enim se this year ya NPP omo beto aba eye omo flag bearer ena NDC nso ebeto aba eye omo flag bearer but enim se NDC de kenekia oman penida da John Dramani Mahama ena oba entino Volta region enkrata yomo atre omo atro ede ema oman penida da John Dramani Mahama na ensem omo kenya ne se eye 2024 abatu na ye babeto ewo Ghana hanom no omo sre NDC amayoku no se inipa ote NDC party no kra no papa Jerry of Volta region entino oman penida da John Dramani Mahama enye steady na only vice president inipa obey vice no on hwe no hu se obefi Volta region ena aba eye sade a 2024 abato no on forget it because obere omo ntoma no omo beto aba no e de ama NPP ama yoku no nyesa na omo kan bat so omo ntoma NDC dia ene na NPP ena omo beto ama because akua donko Kofi Akpalo hwayo wonu kra wada baby enti no Volta region for empenifo mo NDC party ni mo de enkrata babontin se NDC for anase o manpenida da John Dramani Mahama na bedi achiri no onyi no emfi Volta region anyesa 2024 abatu ne de all forget it na adofo ye ni se 2020 abra ye beto aba no ensem bebre na ebobo bai ebo abra o manpenida da John Dramani Mahama the vice president na eye oba Mama Jane a ofi Central region o manpenida da John Dramani Mahama HS Ghana ha yenya oba as vice president entina manfo bi kura keka se o person party entina okofo oba se na ebe ye beto amano but year 2020 no kra Ghana fo ante odi oba ne ba yo odi hwanyo omo ante kra moto abande ma NPP amayoku no entia na Volta region fo aba se NDC party no esi 19 so entino NDC anasa o mapenda da John Dramani Mahama onhwe se abedigachiri ni no vice president no obeyi ede efi Volta region ayesa 2024 opportunity NDC for omo and forgetting na yentie ensema ekoso amoso tirasa fula frufu sena o afa fula afrufu sena kala uta me na dunu fula afrufu sena fula fa imagine to so what was it fatoso what was it John Dramani Mahama wa fa hwan ya na de na besi and that's so pick your Veep from Volta region or forget about winning 2024 John Dramani Mahama advice hey what's it say what's it say pick your Veep from Volta region or forget about winning 2024 one a true Moya no true no newspaper ben this bad newspaper I don't be one buy hey edi wo pa o adere no be so mo kire sen fed afa ifriso ne ani nkomo ifriso ne ani nkomo why the trust ade we why the trust ade we wo won na to me trust we dia command John Dramani Mahama so anya dai
One vice president every Volta region. Me say all you and put his name on the ballot, say Yentu Abamano. You join a political party that tells you, say, for the sake of the party, come and die. And you think when you die, the party will stop moving, the party will still go on. The most they can give to you is to bring you to the party headquarters and give you a burial. Asa? Oma o ye. Ebusia wuja ye. This way that so we jamu egu ho. Eko di esi edun ketia ono oni menyansa nti. Waso na yere aba Canada mete. Ene hu maame no body to atoso a ye nim so de brodo. E say o meka ne say cheese ne majirin e na edware sra. Maame no body che say ne ho apapo ni na ne sane asane no. No wi a ono akokora no ono kura pa de pa. Amo Ghana for mebunu de mo so awia na ebo mu do. Ono esi edu nkete akokora na esi egu nanum ni na aye mere no. Ono de openam penti no o de ne yire abetu snow mu se snow mbo no bibi papa mbo no na ne body nye succulent. Na o mine o wi awawe na mpa ofui woni adiza to ho adiza nku o de sra krasa. Enku adiza desra amba ono so ho ebeto so na ha no asa usori afi edu nketia se koku hunti wakwasi ampani nti wakwahye t-shirt red black white we are going to our deaths a Jimmy for okoka na ebinima begina ho no mo nka no kore ne nkire mo me dia me se meka ho me ka na any day o say Kwame, you are welcome. What we are doing to Ghana is very pathetic and sad. As a chairman who has just won, when you know there are wounded people in your party, the first thing you do, rally your party together, get everybody on board, attack your opponent. Esa so Besnia lose 2024 because they already lose 2016, they already lose 2020 no. Sanka siasem na papa penin wo yenti no, eno na beto no. Kwa beka kire o say we winning election. Now, intino, kwana a soldier for and sebe and so she and fengu soon to 2 hosa koko. Yama press feet so. No nipana riena nedie or babe pa dear fluwa bedada will say, oh, Adiana Krana say net ye. Na me pacho more party structures no jamamon tiasi won. General Secretary in the crap party no anamunim. And ya chairman no. Chairman, no, I say decision making time. But the one who does the day-to-day operations of the party, we general secretary. You need a vibrant general secretary. In the 2024, we lose big. We can't be a farmer, baby. Now, me say this time we lose. No, we be almost 47%. No, we be real reserve hammer. Me do ya me here. Me dey bon train. Do me say this time we will be in Ghana. Boy, you bet boom he monkai amine kuraye yo. Amine kuraye soja no su kuraye. Utie police phone ni no mu kutaye. Nti mu de mu njimi sa mo frɛ sa mo nkrofo na wuwo mu a mo be hu de ete. Eden kwase asem no. Ma bɔ no tro ka sei mo be pɛ kwan bi de reunite no. We gina ma wo chairman be ka kire say fa won kwan kotwa so. Sa yi a ye de ye bewu ye beku ye ho. Na yere te ha e the snow mu ne body aye no me oba obewe. Akokora no ono asini na numu kura no ono tumi ba burochire mese na yire ne hu na wabon say yes ikede ne ho apapo ni na asane onyankupa sra onyaduane padi onya cancel papa onya TV papa hwe onko hwe di asane kunkum bagia o hwe ne ama papa enti na adwene musu bie na ono abeka kire wo se wo a wo ma me bransa na wadi wo a oni bie o bransa na wadi ne de. For you, please, she's fine. Wow, Bransana or one wedding idea. Go and sell yourself for the party. Now, one can say, answer. Hey, Mokai political parties, one MPP, ya booby and it you, see saying. Talency, Sequa, Eddie Nancy, see saying. Me can, we cool, and Ankanyama binary about do shame more. Bianca benya baby esi. One may see a dun ketia, one no alagajon, alakapi. Was swan a yere abebruchile said the body metoso. That's not missing a minim, so banus one day. Ye
cheese na dware no the margarine na srew because who the body and net that so say shem who cry say one cry on the body ababa wa 28 years and this into abrabo asay wodros ye hyew ni na chinchim enye wo woda so di sankwase pet ye chi etie nkwase afo TV so ni radio so say education ye wodi uti akochem wa aboa papa yo ka kira wo say brebe wu no women organizer constituency women organizer do ka kira wo say bobo amana no na mu mewu no na nka women organizer so danke etuotwu last na me kan ha women organizer wo dia na say boys ni be hie o say ndem nto dokno mu ntwemako